Asia rama khoho saber chu India ram Gujarata a he khua hi ming chu Madhapar ane khua cheng te anjawaya bengka sumanda khom hian cheng vaibel che sang sari lai atling phak pui takhe ne rangot mai Madhapar he kumsan hi som pakhat sen sa an chut danin mi singkha sang sari atanga mi singthum sang mi inkaran cheng ani Gujarat hi India rama sumdon na hmun pui lianber te singa mi ania industry thil India rama lian tak tak te chu an siam chu aum nul mai nima sela khopui hi an din chu na chun ani lautlat Madhapar kanchami hi Asia khomol puya ko hau saber ania an khua economy hi sang tak ani Madhapar hi atlang puin patel miten an luak bok khua hian bank som pasari oma sarkar bank le private bank lian tak tak te thlengin HDFC Bank, SBI, PNB, Axis Bank, ICICI Bank le Union Bank baka bank tang tam tak aum nual bok chu mai ni lovin bank tang te point branch hon an la tum nual bok he khua hi a hausap na chan chu India rama cheng velo chung ko te wang ania anni hian vaibel chetel chu kumtinin tual chung bank le post office ate an deposit train ani he khua hian in sing ni vel don ania ma se chung ko sang khazan hi vel chu ramdanga mania atlang puin Africa rama Central Africa construction business chu Gujaratis miten an thokna sa hlea he khua cheng atam jok chu Central Africa na an thok ani chuti rualin UK Australia America le New Zealand ate an thok lombok khomi tam tak te chu foreign rama na thok ma se an khua chu an langai puimo ema an sumne yang ang te chu an chen na hmuna benka da ayin an khua benka te chu an da jok te in district panchayat president masa Parul Ben Karachun soe ane Madhapar khua hi angai san hlea tin khomi te mundanga na thokin ma se an khuan mangai zia an lantir dan hi an enton tlak le bok Mizo state pon le foreigner na thok zong te hian an sum hi Mizoram Banka da khom ve ta se engzat ngia ni rin vele comment lama milo shetir vedonia